Ну, во-первых, в Таджикистане блокировка это уже стало обычным явлением, то есть что-то, если не нравится, думаю, что все-таки дается указание сверху, чтобы были заблокированы сайты какие-то определенные. Соответственно, что было сделано в этот раз. Сказать, что мы привыкли к этому, да, в принципе, мы привыкли, но единственное, что это нарушение и наших прав, соответственно, нарушение и прав пользователей. Потому что в договорах с провайдерами, которые заключает клиент, прописано, что он должен предоставлять ему полный доступ к интернету. Но так как прецедентов еще не было, чтобы, например, кто-то из пользователей интернета подал в суд на провайдеров, соответственно, даже не знаешь, как сейчас поступить. Ну, соответственно, мы, конечно же, несем убытки. Дело в том, что у нас сокращается и посещаемость на сайте, а у нас есть обязательства перед рекламодателями. Но так как, в принципе, сейчас я, например, намерена сделать такой шаг, чтобы, например, в основном-то рекламодатели – это интернет-провайдеры, и, соответственно, мы уже как бы можем им выставить определенный счет и сказать, что, ребята, вот ваша реклама не была прокручена именно по вашей же вине. То есть и компенсировать им вот эти дни блокировки мы не собираемся. Потому что они точно так же нарушили наши права, и, соответственно, они должны нести такой же ущерб. Хотелось бы, конечно, подать на них в суд, потому что, по идее, у нас нет доказательств никаких, что они блокировали сайты по чьему-то указанию. И по как бы таким негласным, да, разговорам, скорее всего, было распоряжение службы связи. И, как говорят сами интернет-провайдеры, это было распоряжение сделано именно СМС. Кому-то был просто телефонный звонок. То есть никаких доказательств, что это и есть распоряжение, нет. Соответственно, вся ответственность лежит на интернет-провайдерах. Также опять ждать, когда разблокируют, либо ждать каких-то заявлений международных организаций. В принципе, в этот раз они почему-то дольше обычного как бы ждут. Никаких заявлений до сегодняшнего дня нет. Обычно это происходило намного быстрее. Скорее всего, международники тоже уже привыкли к подобным действиям и точно так же ждут, что нас как заблокировали, точно так же через какое-то время нас просто разблокируют. برای جلب هر خواننده مثلا نیروی خیلی زیاد صرف رسانی شاید که عکس مثلا این سامانه که امروز ما داریم مثلا تا از سال 2009 اگر اینجوری فعالیت کند این هر یک خواننده را در دوام این سال مثلا به این سطح رسیده است که خواننده‌اش به این سطح به این تعداد امروزه رسد. اما بستن یک روزه سایت اما بعد فعالیت نکردن آن مثلا در یک هفته یا در چند روز آن مثلا با کاهش چشمرسی آن باعث شده میتونه که هر یک نفری که مثلا به یک بار سایت میدرد آن شدن بشد به زودی آن مثلا به سایت ما بر نمیگردد. یعنی برای برگشتن آن مدت ها لازم است که یک خواننده عادی دوباره به سایت برگردد. اصلا که اینها حالا نه اینکه سامانه را میبندند بلکه مردم را از گرفتن اطلاع درست که از گرفتن اطلاع محروم میکنند. اینجا سایت بندی نیست، اینجا بلکه مسدود کنی یا دسترس مردم را از آن محروم میکنند که او اطلاع درست دست نداشته باشه. اما با این اسلوبی که امروز سایت بندی میکنن این راه حل نیست. امروز مثلا ده ها مثلا انیمایزر هست، ده ها راههای هست که باز مثلا به سامانه ها میتونن که مثلا مردم به سامانه ها رو برن یا اینکه همون خبری که از نگاه تاجیکی، از نگاه ملی، از نگاه دولتی اون خبری که رسانه های تاجیکی به خواننده اینترنت به تاجنت یا به مثلا در این برابر بر رونت و به دیگر جاها پهن میکنن خبر تاجیکی که ما داریم از نگاهی مثلا تاجیکی ساخته شده است، جای آن را مثلا خبرهای غیر از جمله مثلا خبرهای روسی حتی خبرهای افغانی ایرانی پر که این برای مثلا فضای رسانه‌ای تاجیکستان برای آفریدن مثلا افکار عمومی در تاجیکستان به تاثیر بوده نمیتواند. فکر میکنم بستن این یا اون شبکه اجتماعی یعنی مرحله‌ای است. مرحله‌ای به اون خاطر که چون به خاطر پیشگیری یگان نزاع است. مثلا درباره حوادث اگر تندگویی می شود طریق شبکه‌های اجتماعی مقامات کوشش میکنند پیش راهی آن رو بگیرند که این به نظر من عملی به منفعت هم هست یعنی مثبت است. اما در مورد بستن سایت های خبری کلا من با چنین سایت بندی ها مخالفم.